Sveiki, gyvi. Tai kur šiandien sugalvojom važiuoti? Į Vilnių. Tik dabar ne pėsčiom, o su dviračiu. Tai jo, puiku. Tai dabar susiruošiam ir po 10-20 išvažiuojam. O dabar turim beveik 10. Nice. Tai varom, susiruošim ir varysim į traukinių stotį. Hey kid. Nu ką, jau važiuojam, jau kokią pusiaukelę iki stoties traukinių, nu jo, pusiaukelė, kilas tikrai bus, jau virš kilometro važiuojam, visai šiaip, lengvai važiuojas, taip, neskubam, nes laiko yra. Tai, nuvažiavam 1,5 kilometro. Tai jo, tai 3 kilai iki traukinių stoties kokie bus sudėjus, ir tada Vilniui dar. Na tai va, kol kas lengvai važiuosim, laisvai. Tai dabar galim biškį paspausti ir varykim traukinių stoties. Get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them go. Jau važiuojam. Tai visai smagiai. Tai dar važiuojam ir dar važiuosim. Jau kokį pusiaukelę nuvažiavom. Tai dabar bus Lentvaris, Vokė ir tada Paneriai ir Vilnius. O mūsų kelionės tikslas Vilnius. Nice. Jo, aišku. Šlipo. Towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just Nu ką, važiuojam. Po truputuką įvažiavam į tą Aušros vartus. Dabar važiuojam tenais. Daug žmonių, aišku, bet vis tiek. Paskaitysiu, man čia dviračių takas ar ne? Dviračių takas, bet čia toks labai lėvai važiuot per jį. Va, kratas vis vairas, šiaip. Matas, baisu. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and
think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. 10 kilometrų. Čia iš vis. Tai nu, mažokai. Jau kebabų užsisakėm. Chance to be ruthless. Gerai, varom toliau į viršų. Per visą aukštą. Nežinau, ar čia reikia lipti. Važiuojam toliau. Tai jo, tai dabar važiuojam link stoties ir net nežinau, kur mes randamės. Bet artėjom tikrai prie stoties. Tai tas gerai, tiesiog dabar varom toliau. Čia. Na ką, mes jau grįžom namo, tai manau, čia ir dabar būtų pats laikas atsveikti. Na ką, o dabar, jei peržiūrėjote laidos kanalą, paspausk like, jei kas nors įdomino, parašyk komentarą, būtinai paspausk subscribe ir mes tiksim tikriausiai kad už savaitės. Iki!